namni yoo barnoota qabaate waan inni tolchuutiitu waan inni balleessu irra guddaadha, takkaa waa hun balleessuhu. Namni osoo barnoota hin qabne wayiin dalaga jedhu waan inni balleessuutiitu irra hedduu waan inni tolchurra, takkaa uuma tolchuu hin qabu waan balleessu malee namni barnoota hin qabaatin. Kanaaf hawwan keenya shamarran keenya yoo diin eessatti himuu malee yoo ja'an lakkoofsa tokkorratti hawwanii fi shamarranitti waa himu. Maalifii fi yoo hawwan yoo shamarran diin qabaatan ilmaan guddatu hundinuu ilmaan diin ta'an. Waan guddiftuun ilmaanii isin ta'eef jecha Abdallaa ilma Mubaarak wanni nama taarikhni haasa'u ta'eef haadha isaatii fi abbaa isaatiitu nama diinii quuqamuu jechu, nama diinii ilaalatu, nama ajaja rabbiitiin bobba'ee galu turan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayaa kabajamaan jijjiiramne keessatti dachiin duutuun waan duutu baafti, dachiin gabbattuun waan gabbattu baafti. Akkanarraa haasa'u namni diin yogguun qabaatiin du'aa jaam, namni yoo diin qabaate jiraa jaam, gabbataa jaam. Shamarreen takka dubri takka diiniin guddattee yogguunii fi bakka heerumaa geeyse haatee heerumte ilmoon isiin dhaltu waan isii fakkaattu dhalti. Ummanni keenya kiyyaan qalbiin asuma jirtaniimi eeyi goggoyduu rabbi isin duraan godhin gaa'e. Gariin barqaamaan as taa'eeti qalbiidhaan bakka biroo haafa. Akkasini gaarii miti. Asuma yoo jiraatan gaari. Ummanni keenya yogguunii fi gartee haasawan namni kun waan facaase murataa jaan, boqqolloo facaasanii bishingaan muratanii jaan. Yoo shamarreen takka dubartiin takka yoo ifii diin qabaatte ilmaan isiitiis kanuma diin ta'an. Gurbeen tokko yogguu diin qabaate wanni inni dhalulleen akkasuma. Ilmaan namni guddisu rabbiin isiniin ooyiruu isiniin je faatu warsakum annaa shi'itum. Dubartiin bakka ilmaan irra facaafatan, bakka ilmaan oomishtu, niis dhalteeti niis guddiftu. Namni ilmaan gizee sila abbaan qaceelfatu abbaan kan kee akuma aaru jira hodhu jetteeniiti alawaadaa jala qoonqootti hannetee dimdabi jetteeni dabarsiti. Baatii takka basa mucaan kun eeysuma jira uma jaanni odaa kiyya kanaan baan otakka irraa quban qabu isiin aluma kana qoonqoo nyaachiftee shiftaa gaaraa asuma wal bira dabarsiti. Osoo guyyaa inni abbaa isaa ajaja dideessan koo gattaa'e kunoo ilma kan kee kana gaafat bakka inni oole yogguunii fi isiin dura keeyse mucaanii fi abbaa wali shiftaan ta'an. Yoo inni niin qaceelfadhe jee dura gadhoorku qabda. Yoo diin isin qabattan diin lafa qabate. Yoonii fi gartee diin kana abba itti taana jettan isinii ol abbaa namni diin hin jiruu jechu. Kanaaf wanni irraa armatti isinii dhaamu qalbiin hojii jirtaniimi barnoota jabaachuu, ilmaan keessan waa barsiisuu, ilmaan keessan waa barsiisuu. Yoo ilmaan keessan ka diin hin qaraane taate boodarra farshoodha gabbaan, boodarra shiisha gabbaan, boodarra gartee dhalaa kotaasisu kanatti gartee gabbaan. Yaa magaalaa awwadaa teenya tana keessaa'u magaalaa manni warra bitaachaalleen keessa hin jiru. Haa jennu malee bakkattii dhaqanii marshoo tuutan qaban namni gariin. Marshoonni jirtii beek hin dhabamne
Ayilaandi guuttatee ol garagala. Qarishoo ayilaandi guuttateeti dhufe. Badiinis bashbashii fashuuqa. Wanni itti raamata dhabneef sababii badiin zinaan adda addaa huddummachuutiif sababa zulmiin adda addaa huddummachuutiif jaartii jallataa dubartii tana zallam ani dhiira jee miskiititti haadha ilmaanii tana dhiiseetti kunis gaddaawaan karaa harmallaa fiig harmallaan gariinis tanuma garteeni sineerumlee dhiiruma waliin fiinoo waliin tuytuu jira harmallaa garii yoo namni si fuuna jetteen je'aniin hin ayyamtu as teessee kunis kasiiti sanis kasiiti fiigaallee ijoonumaan jaatana waan hin jirreen jechuu jira mooma jiru raammanni samiidha qabamuun zinaa yogguu hoddommaate hogguu namni haqa walii wal dhoorkate hogguunii fi gartee dhiirti niitii zallame mi haadha ilmaaniiti tuni haadha ilmaaniiti mi haati ilmaanii kun dina ilmaanii kanaa wajjiin eessa dhaqa armaayii akka fedhetti irra shubbise dhiirti gariinis nabiin alayhi salaatu wassalaami guyyaa hajjatal wadaa dubartiin isinit dhaammadha ey dubartiin irraa miidhinaa jeeti dhiiratti dubartii dhaammatanii galan dhalaanoo fayya qabdi isinoo fayya qabdani mee nuti kas isinoo fayya qabdani bada ballitti jennaaniini qaallichi innini woxiqashoni okkola hay warri mana kana keessa jiru hundinuu waa kan qaqqabuu jetteen bada ballitti jedhi siidana woti kobalooqaa bada ballitti jennaaniin innini waa kan qabni okkola miilli caba bada cabaa jechuun itti ulfaatteeti warri mana kana keessa jiru hundinuu haaya waa akkan qaqqabuu jetteen isinis akkan qabdan jaarsa ofiitii qaceelan arraba garteetti waan arrabaan je'aniin haqa isaaf irraa eegan ijjisaa akka waan namtuurra garteen buune godhan gurrisaa akka waan namtuun dhageenye godhan harkisaa akka waan namtuurra buune godhan harkasaa eeydi dhalaan qaceeltuun ija jaarsasii eeydi tolfattee fi akka barbaaddu gartee jaarsi kiyya kun maal narraa barbaada ija isaa mana keessa dhoorkatti walaa yubdiina ziinatahunna illaa libu'uulatihinna jee rabbi sirra haasee bar ija dhiira keeysanii mana keessa dhoorkadhaa jechuu kana jechuun ija jaarsa keeysanii mana keessa dhoorkadhaa quxuriidhaan sii maana caqase lakkoofsa quxurii teetiin sigalu jiraa dubbiin daaba gurraa kakaayettee deemtuun san jaarsa bira kaayyadhu jee rabbiin waan mormaa san jaarsa bira kaayyadhu jee ati guyyaa ati kaayyattu siin quba qabaa bara lakkoofsa quxurii teetiitiin siima daamni gurraa guyyaa kam kaayyatan wanni gurraa wanni mormaa guyyaa kam kaayyatame guyyaa sargiit guyyaa nama laaluu deemte ulma baha fitinaa yaa hawwanaa wadaay waa sareen si nyaatte yaa hawwanaa wadaay ulma bayinni arra eessatti jira si quban qabun seyin ulma baha jettee ka fitinaa fidde uteela gabbaatee wiinumaa zamana kan ulma baha uteela waa nyaadhamtee raachi buutiin liqimsinaani hagaraa buutii keessa gaddeemuu jiru xabbasamuudhaaf jalaa dhokachuuf hin deemaayyee jeejaa ha liqimsamu jiru jalaa dhokachuuf hin deemaaf yoo xiqqoo naafe xabbasamuuf deemaa baar ha xabbasamuu deemu raachi dhokachuuf hin deemaa jeejaa ibitti hin taphatinaa hawwan kiyya hadiisaa quraanatti asaa deebinu ija jaarsa keenyaa mana keessatti haa dhoorkinu dalada kaatiitu bakka sanillee maqaa himuun fedhu makiinaa daa'inaa keessa ta'eetiin amata lama moomaalli giyammahi achi asitti illee tanaan jette numa jirti
daa'inaan fuula oli nama deebisaanii beeytan ka daa'inaan kun bar fuula oli nama deebisa akka waan wallaalaa tolchanii nan fakkaattee we waan gurraa kana irraachi qabdeeti mataan roomaan jiran khulaasa talquul mudhii hidhattee qabdi fooxaasi obbolii hin jeen fooxaa mudhii irra jirtu tana armatti ol baase kaayin jeen waan kana nurraa dho'isiin jeen waan gurraa kan anis ka fitinaati maal naan jette intalti bar akka namni arkuufiin bitadhee naan jette waan kan wannummaan waan kana kaayyadheefu akka namni na arkuufiin kaayyadhee jette amma isiin magaalaa gala deemti magaalaa deemti mee silaa yobbuunii fi gartee mana galte jaarsi waan kana quban qabu takka takka gartee inuu mana warra isaanii kaayyattiyu guyyuma nama dubbisuu deemte itti fudhattee kaayyattee itti keessa shakki qabdii bar qaallichi kun na bulchamu na bulchu shakkii qabdi yoo na ariyeessa chumaaniin san fudhadhee kutaa duraanuu wal shakkii qabdan namni hiriyyaan lama walamanuu dhabe muka waliin koruu jaan wanni dhiirti gariinis jaartii amanuu dhabdeef qabeenya wanni niin qabu warra isaaniiti inninis caluma jeeti ka hilleensaas ta'a tunis akkanuma ustee eeti hantuutumaa fi adurree jiigara lamaan kan daaba isa warra keessanii midha achuma naa ta'u lakki ummaatiitu asaa ta'u jette sirran keenya beek hujiiteetiin sitti himuu jira wanni naasa'u jiru kana baantaami hujiitee isan haa amma bultiin tun ni oowwitii yattamoo ni kashuutii yattatanarratti bultiin tun diigamuu deemti moo toluu deemti diigamuu fi gartee deemti kanaaf amantaa islaamaa harka bitaachaatiin qabu osoo hin ta'in miilaan irra deemu osoo hin ta'in dubartiin takka mataa qaamat yeroo diin rabbiitiin dhaabbatte wanni gartee diinaggee ja'amuu fi waa hundi isiidhaaf dhaabbataa jira kun lillaahi yakun laka rabbiif ta'i rabbii siif ta'a jira yoo diin qabaanne rabbiin kiyya maal narraa fedha rabbiin bar irraa haasa'ee dubartii qateeysanii tana daanitaatiin asaa rabbuhu in xallaqa kunna an yubdilahu azwaajan asaa dubbiin dhuga yaa beeree ergaa rabbii yoonii fi nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam isiniiqe isaaf jijjiiruun daanitaatiin aabidaatiin taa'ihaatiin irraa haasa'ee bar isin malees barta birootii jire jedhe ta ajaja rabbii goota ta rabbii olaane gabbarte ta soomana qatin goone ta salaata qatin goone dubura fedhu harmallaa fedhu takka teeysanii tanan ta'in ergaa rabbii kiyya na dura agarteen tuqina na dura agartee ittiin roorrisina jee irraa haase inna almuslimiina walmuslimaat walmu'miniina walmu'minaat rabbii mirga dubartii ogguu eegu kanaaso intala takkaatiitu نبي ربي عليه الصلاة والسلام يدبر في ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال سيار قرب بيرتي قرآن قيس ما أسومتي نتناسهم نمال لكنني نتكم نمال يتيني با علاقة قيسني كان أبد وقم خنا ربي بوسي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصائمين والصائمين نياس إلى أعد الله جيجمة مراتي دير مسلمي دلار مؤمن تتين ودلار دير خدوغا دبت دلار تدوغا دبت دير خسومن دلار تسومن دير خصدقت دلار تصدقت دير خدوغا دبت دلار تدوغا دبت أوفي دير خرب ذكر دلار ترب ذكر رب جنة غرفي سيفجي ونو كده إسناس ويجين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى dhiiraa fi dhalaarraa hagaarii carraaqee dhiiraa fi dhalaarraa hagaarii carraaqe haasawni keessa walumaa galatti hawwan keenya shamarran keenya na dhageessani suuratun nisaa ijaaniiti faatiyaa taakka baqaraa 2 aala imraan 3 suuraan afreeysaa quraana keessa suuraa teeysan suuraan afreeysaa
suuraa dubartii jedhamee quraana keessatti suuraan takka guddoon isinumaa haasa'u tokko gaddabra achiin suuratul maryam jettee suuraan takka maqaa dubartii nama tokkootiin moggaafamte. Maryam haadha nabi Iisaa alayhi salaatu wassalaam, haadha nabi Iisaa Maryam. Maryamiin hin beektani Maryam maqaa kiyya moo keessan? Keenyaan silaa isa akka dhooytanii barta. Gugguyduu tanaqa keenya Maryam maal hojjechuu turte tana haa laallu. Akka jaartii Fir'auna jala turte Aasiyaa rabbi bilinii baytan indaka fil janna wa najjini min Fir'auna wa amali. Fir'auna rabbiin Aasiyaa jala kaayet akkan tuqamne wajji mana galti irraa hidhe Fir'aun. Mee dhalaa rabbii amante laal. Yaa Rabbi qaalicha kana jalaa na baasiyet jannata keessatti mana naa ijaariyet. Hoggaanii fi Fir'auna isii tana rabbi amanuu beeke niin qixaaxa jee yogguunii fi kaayyootti qabatee gadhawa takka lama sadii afur gadhawee fi zilootaat jedhaniin Fir'aun saahiba shikaalaa. Inni jiru kofalte meelaalaa kamaraattuu tana kajiiramu jirtu kofalte ilaalaa kaayet. Yoggaanii fi isiin gartee waraanuu eegalee Fir'aunaa fi jammaan isaa jannata akkana dura qabe ilaalaa siyaa. Akkana laalmee mana kanke maal jette gizeessa rabbi bilinii baytan indaka fil jannaa jette. Dafiina fudhadhu duraayi mana kiyya kan agarsiifte kana na nageenya. Dubartiidhaa beeki namni kanatti irraa haasa'u kun. Yogguu armaan achi gartee deemnu, yogguu armaan achi garagallu, ni haasawame gartee irraa haasawa dheeraa waa'ee dubartii irraa Maryam suuratu Xalaaq imma aniin irraa haasa'u kun. Aniin irraa haasa'u kun suuraa Xalaaqaa tan waa'ee dubartiidhaa haasawitu jechuudha. Waa'ee dubartii haasawitu. Mee isiniin maqaan keessan dubartuu? Isinis maqaan keessan dubartii. Dubartii maqaati moolaata dubartii. Nama tokko diitu jira kawaada lagi argaa itti maqu. Argaa yookuun itti maqan guyyaa qiyaamaa achi dhaqaatii bolu biraa fudhadhaa namaan jaa. Nama isaa jettanii dalaydan san achi dhaqaatii fudhadhaa bira. Riwaayaa Tabaraanii kun kanaaf anawwan kiyya wanni niin isinii himu. Daangaa rabbii olaanee wasanni rabbii olaanee nyaadhamuu dhabuu taakka. Kullukum raa'in وكلكم مسؤول عن رعية. أبا مناتي ستيدا، هاتي مناتي ستيدا، إمامي بياتي ستيدا. تفتنا ما وانتي سراني غابة ماجي نمنمان آنغو هنكم ننجير. إسين أما شمران يجيب شمران تمدور بلتين جاري وان أبا إسي حقا أبا إسي في حقا هذا سي jireenya mana keessa irraa gaafatam. Yoonii fi gartee kun kan dhabamu taate ija isii, gurra isii, harka isii, inna samaa wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula.
ijarraa gaafatamuu deema ilmi namaa, gurrarraa gaafatamuu deema, harkarraa gaafatamuu deema, qalbiirraa gaafatamuu deema. Kanaaf ollaana kanurraa qaba, ollaana kanurraa qaba. Na dhageessanii waan hin dhaa? Ollaana kanurraa qaba. Tan rabbiin jaarsa isii kannee, jaarsa isii kanne kana abbaan isaa yoo jiraate asii bakkattiin itti matanaa qubde kaddo, asii bakkattiin itti mujo jaatte yoo jaarsa rabbi isii kannee jaarsi kanke ummaa qabaat abbaa qabaat irra deddeebi'ee jaarsaati irra gadooddutan akka harree coraa buqqee coqorsa buqqiftuutti qa keessattuu yoo inni dhalaa bira naanna'e hangaati gadooddu hin beeytaami wayin sirra ba'u beetaata nitu yoo siin jaan irra wayyaa baat jaarsaa fuudheerra yoo nitu yoo siin jaan irra wayyu kun oolaa akkanuma dhugaa himaa maal jettan mi horii gamana horii jettan goon jaarsaati kanatti dhaggadooddu kana dullatti mallaan keessa bubuute sanii dhale moota biroon isa dhungoorraa harkifteetti isii hoyyoo baafteef, isa dhungoorraa harkifteetti hinaamteefi isii hoyyoo jetteef sibiraa gabbaatee alawaadaa seentee biddeena tokkichaa siirra qiyyan bar biddeena tokko bira nyaattu sanuu amma beelooytifaa malee akka ijoolleetti namni guddaan amma qonqofe biddeena tokkichaa sanii itti dadhabde quxurii teetiin siifuu jiraabee yaa ijoollee duuraa haganaa jaarsa eeggan taan ammoo manaa qabdii ammaa walii jiran as geeysa ammaa manaa qabdii ammaa walii jiran jaarsa hoo jaarsa ufii yogguu abbaa qabaat abbaa jaarsa ufii ni kabajan haadha jaarsa ufii ni kabajan ni eeggatan jaarsa kiyya kana bargaayisee tanaan naa dhalee jedhanii huccuurraa miican huccuudharraa miican qoonqo kannaniif hojjette kannan ummii maal dhabde maaliin siitaa wanni gartee sirraa irrate maal taa'i nyaadhu dhuge amma takka gaa magaalaa yogguu nama dhufte baadiyyaa irraa baa shifinni kaayyattee dhuftii beeyta wayyaa baadiyyaati shifinni kaayyattee dhufte wati koni hurke miilli itti yogguu isiin shifinni isii ta dhukkee mitte tana birraa baafte firaasha isii ilaaltee miila isii walin laal yaa haddo asif matanaa hubte mee bishaan durraa baasaamaa akkasii walin laal waan si keessa jiru beek dheengadda baadiyyaa dhufteetiif dheengadduma baadiyyaa dhufteeti firaasha fadhiidoo tokko hidhate yala shirgoote maqaddaan gidee takka shirgoote irraa namee itti miila dhukke silaa sii miti akkana si balleeyse jallicha keenya sani malee daanficha keenya sanka isaa si balleeyse maal goota silaa namni kiyya yogguu baadiyyaa dhufu keessattuu ummii tiyya jeeqa gudee tiyya aabboo kiyya nama kiyya baadiyyaa teenyaa yogguu dhufa nagaraa yoo robnillee miilarraa gayyaa ol baha bishaantu baasa umaa abshiru osoo inni kas biyya si karaase way kasi miila isaatiif firaasha walirra gaddaawwatta jallaa keenyaa si jallise maalaa godhu daabkaa keenyaa si jallise qottoon akka jettee jaan mukni akka jee jaan jalluma keenyaan nu fixe jalluma keenyaan nu fixe qottoo namannuu jee jaan qottoo namannuu jee jaan jallaa keenyaan nu fixe eekaa muka jallumatti kaanii sanumaa muranii baat kanaaf namni amma manaa qabdaan boo ati jallaadha haadha tan teetitti hin jallatin abbaa keetitti hin jallatin deemi ummaa tante waan isin barbaadu gaafat abboo kan kee waan inni barbaadu gaafat yoo siin lole yoo caluma jettee irraa deemu mana kiyyaa bar maal naan jettaan as keessa teessii barkaddoodha akkasii mana kan kee fuutee erma fidde
المخناو إساني سيدن واني أتدلي ديبي واني المخن دلقس تقال جغنا تابات تهادات وسو إني جراتو باتي قرتي واني خن أرقما هنا أرقما كناف حقا جارسو فيه أمة جارسو فيه أبا جارسو فيه رحيم جارسو فيه ni eeggataniif atoo wanni isaan jettu abbaa mana kiyyaa reeyima kan keessiifiin kabaja reeyima kiyya aniis naa eeggadhu ummin tiyya kabajamuu qabdi aabboon kiyya kabajamuu qabdi obboleeyyan kiyyaas haadholeenii fi adaadaa adeerran kiyyaas